Ni irushanwa rituma isi ihagarara, ni amajwi y'ubwiza, ubuhanga n'amateka. Murakaza neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuvuga ku mateka n'ibyamamare n'ibihe by'ingenzi byaranze UEFA Champions League, irushanwa rya mbere rikomeye ku mugabane w'i Burayi. UEFA Champions League yatangiye mu mwaka w'1955, ritangiye yitwa European Cup. Ikaba ryaratangijwe n'abanyamakuru ba siporo b'Abafaransa babiri aribo Gabriel Hanot na Jacques Ferrand. Bakuye igitekerezo ku irushanwa ryaberaga muri Amerika y'Epfo, aho ryitwaga South America Championship of Champions. Ibi babikoze bashaka guhuza amakipe yitwaye neza mu bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi. Mu mwaka w'1992 ryaje guhindurirwa izina ryitwa UEFA Champions League, rirushaho kwamamara no gukura mu bikoresho, ubwamamare ndetse n'uburyo bwo gutegurwa. Mu mateka y'irushanwa hari amakipe yagiye agaragaza intsinzi n'ubudahangarwa mu buryo bukomeye, nkaho Real Madrid yari ifite ibikombe byinshi, aho ifite ibikombe 15, ikaba yatwaye iri rushanwa bwa mbere mu mwaka w'1956. AC Milan, Liverpool, Bayern Munich, Barcelona, Manchester United nazo zagiye zihesha izina iri rushanwa. Hari abakinnyi bamenyekanye cyane muri Champions League bitewe n'ubuhanga bwabo, nka Cristiano Ronaldo, aho ari we watsinze ibitego byinshi mu mateka y'iri rushanwa, aho afite ibitego bigera ku 140 ndetse yegukanye iki gikombe inshuro zigera kuri 5. Undi ni Lionel Messi, ahanini bitewe n'ibikorwa bitazibagirana yagiye akora nawe muri iri rushanwa. Abandi nabo harimo nka Zinedine Zidane, Kaka, Raul, Benzema, Iniesta n'abandi. Benshi bagiye batuma birushaho gukundwa. Aba bakinnyi bagize uruhare mu guhindura Champions League ikirangirire. Hari imikino itazigera yibagirana, nkaho muri 2005 Liverpool na AC Milan bahuye ku mukino wa nyuma, igice cya mbere kikarangira AC Milan iyoboye n'ibitego 3-0, ariko mu gice cya kabiri Liverpool ikaza kubyishyura ndetse igatwara igikombe itsinze AC Milan kuri za penalty. Undi mukino ni wabaye mu mwaka w'1999, aho Manchester United yari yahuye na Bayern Munich, maze Manchester United itsinda ibitego 2 mu minota ya nyuma bituma itwara igikombe. Undi mukino ni wabaye mu mwaka w'2012, aho Chelsea itsinda Bayern Munich kuri penalty i Munich nyuma yo kunganya igitego kimwe ku kindi. Ikindi wamenya nuko amakipe yitabira irushanwa ashingiye ku myanya aba yararangirijeho muri shampiyona z'ibihugu byabo, aho ibihugu bifite amanota menshi muri UEFA bihabwa imyanya myinshi. Irushanwa mbere ryahuzaga amakipe 32 bakajya mu matsinda, ariko ubu ryahinduriwe uburyo rikinwa ndetse n'amakipe ariyongera aba 36, aho ubu basigaye bakina mu buryo bumeze nka shampiyona, aho buri kipe ikina imikino 8, noneho bakareba amakipe 8 ya mbere agakomeza mu yindi round, hanyuma bakongera bagafata ayandi uhereye ku mwanya wa 9 kugeza kwa 24, nabo bakongera bagahura bakishakamo andi 8 asanga yandi 8 ya mbere yakomeje mu yindi round. UEFA Champions League ni irushanwa ryabaye rinini, haba mu buryo bw'imitegurire cyangwa mu buryo bw'amafaranga, kandi buri mwaka tuba dutegerezanyije amatsiko uzatwara iki gikombe. Champions League si irushanwa gusa, ni amateka, ni amarira, ni ibyishimo n'inzozi ziba impamo. Ni umwanya wo kwiyerekana ku isi yose. Ese wowe ukunda iyi equipe muri Champions League? Andika igitekerezo cyawe hepfo muri comment, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe.